Patalo fatu le nei sa e au le mai mo whakaponga tātou atinu o le tātou pokalame ma le ase singa masani le tātou le tio le Radio Samoa ia i le maketi o ia ia papea po e tātou maketi whanga le ia stona i te tas ia stona i nei au le mana i le asautina ia o le eke tangatanga i mai o le tātou maketi o ia lea i Sabalalo i le tai au nei Rumah tu ya. Olo ya ile fish and chips male chicken chips le mawe ilo mai take away. Sa onanga wale ba foi na ye ta to fleia. Ese tato ato ya si ele tato. Ajay, market ya sa kala market. Ya. Ai le vai le market. Wa ta ese foi le tumu. Ah. Mai la mai mo. Alo. Ya, ya mai la so tina ma fa taunga. O tele fa taunga, sa se ya na mai. Mai fele aqui ó. Fungalei. Ya. Ra solo mai ya original mai fungalei. Ya, tele ale sao tina na o laso. Tingana o las tinata ya. Ale alu ale fakawi atina. Ama pa yang banga awale to na isina ya makama fe ya kaole ya desuni ya le banga fe oh ya pasa fumi ya makodan ya kawo fe e mea ngai mai tina alfa tau ngape ya original ya pasau fe Tiene le feo. Mau amal kai me kasi penga. Pa buku buku. Mai fele. Manono. Ya, ol pasau fe mai manono. Ah. Olu amatina. Ola ko. Ya, na. Ma ngayon fe mo la sautina. Ah. Proclamel Radio Samoa. Le sungale le fai va mai manono. Ya e ona ina fe. Le sofa. Maika ya. Le sunga es maika. Ya le leo ngai ya. Como que ngam tua? Mentale. Ai, pun me ngal pia kama pia ngai ma ke ya. Ya, mawaleume la poa tina fa pe ole mai mo mai time nei. Ya, ole fa ta se tu le Radio Samoa. El marketi oi ai Sabalalo. Wai te mai. Que você que vai makan como? Ole maka mai ke ngi ngi sila. Ya, na fa ta wi ale mai te. Sale au mua, na maone ai sama. Ako sa wala ba? Ale ay ngano sila kalan sa lata. Ya,
Asa wi oka. Lani ngole alio. Ole pong ya. Oi, ese ko le ko nga pong ila ba ai. Malo sa ipotina. May fel pa ka nga. Or kamale lang pa ka. Alay patsa yang ay mayel patsa nga ay ale. Fai ba may alay patsa malo la ba. Iya o may I. Or kamala le apa makua. Apa makua ne ale. Kau pala kai temang ko ole apa matua. Kau isinu ole nai. Spurka lai dei eka. Pangsia mai patai falla sai. Ale luau fanga mai. Dua pang rumah. Uma. Luas pun pang lemon mau mai fakau sia mai falla kai nga mai. Ale wa uma. Ya mana? Lauli. Ya mana nai. Alo la suma. Ya ufa kau se me alo fatina. Ole fakaya nga mai fakau. Lalan me alo fanga kau ma fakau. Lelayan mo sa moftanga sina malo la ba? Okay. Ya, oka. Pero mele mga yay oy. On mga yaw Skype. Mga yaw Skype pa ka ngowi ah. Lalay ngolay alya. May fefa ka uya sina. Oya boy. Ya, olfa tawi may sabay si sinale. Ayesa, na fiya may ngekayo. Ah? Ano? Pero sabay nga may. Leipotang. Wala laso pinangalo ilasaw kingali kisaw kipakawi. Sa kanga yalo. Ya, talupay ya malo laba. Seba ay tawai nga. Umala lalal po ang umakoy nga inig. Ya umatay nga inig sabay. Malo laba. Tayo laba. O kasi awleleyo ay mumuya. Esa wala fiber. O kamot jam la kamay. Masalina ako'y. Ya. Ngaya masalina. Olana iya lava lea me ya soto na uma. Maso uma le olanga. Va aya lava masalina inei. Ile falei. Mawala asi maleatu. Everything must go. Filei asi le. Apa pe ngai kau sa ili sei ole okta atina tae au ia lea. O foi ki songa fanga inga tina i melo lolo. Ma ngai ale ai lea. Ah. Lea. Yoi. Maloninga. Ya, fia kau pep kipo. Lima kala sa itang halo kanga pe se sidi ba pa ka wala pep kipo lo ke alo pa. Ya lea. Piku kala lea.
May kipo lo kasi fikala. Amo, ya may lali ako. Ya ba kaya lo pa. Yo ang leya tato ainga. Lawa ko o tato au patau. Ko pa ile anga mo ko me ano pa. Ya le la ako kipolo. Mano. Hi, say hi lao live. Hello, lava. Sa peo ele foi essa vai, ale pa vai. Channel lang ay kami sa sila lay Amerika. Aki wait for the news. Amo ni ami kami. Ya, then I had to. Ya, we sister ko na sa sina. Sa lata wi. Kalau pai. Wala ini mas sala. O kasi kikele. Ya, ni na sa sina. Ni ko ya, may na man na sa sina. Yon Radio Samoa. Ya, mamila sa sina. Ya, malesungal pa fiang ay ngala. Ya, okay, ese le yo tato tino. Na yo. Oya, mole fonga sa mafala sitina. Joy. Mawale, ya. Jadi lo pole asi okay lo. Ale mawale ya na. Mawal pasti oka. Hello. Kaya ire. Yes. Iya. Wa faila se fa ka watina. Ay, mas kakawa pa yan. Le fatang mo mole. Wala ka po dua, iya. Wala ikaw ay sinay, noon pa yan. Ay, Ano pa ya. Jones po niya. Naitina ya olo fa tau mai tau il tato po kalame pale ya. O naitina la ba ya so uma la ba o ba ya so. Peta sia pe luani ya so tele ai ya so uma fa tau ai. Tayo la to ba ai. Ya. O pa po mai lai ya o pa. Le fa o le kula ya. Fa solo twice. Ya ai lai. E fa tau wais. Toanga ia ti o, toanga ia tuaila ia le se mai mo mai tato tinu o fale o lo. Ya ma le tum ko ia tinai. Pai sa fa makalanga i lo pai ba. O le fia i le o pai ba le wa mai le faka. No vai a fia vai. Fia vai. Kasi vai. Mai fea le fia anga. Oi, o kama ole. Ai ngal tsai. Tama mai ai ngal tsai a polima. Esa wele ala. Ya, ole Radio Samoa le malan ko kalame la singal market yo ya. Dawa, yes. Hai. Malo. Ai ngoi ayo. Kamai mea yo. Oi, aku la ikila yo. Sukalan pa. Ito mo fiya sa may feko o fa ko. May mo ay mo ko. Okay. O ko ba ay fa pe isin ka ay fa. Lalo la ba o Radio Samoa mala nasi single market. Kaya ay selen pa si. Wa fa le oka. Po sa sashimi e po le poke. Ya fa ngai lo e sa ma kal poke matina. Nhơi, hay lửa. Ngay apa sih? Eso no sé nada ya. Kau ponga la cama, ma kawalongo. Alo lava. Ya, alo tu foi le pa ia male malu tata watunu. Tilo. Ya. Mai fer pa kau ya. Mai fer lau pa kau ya. Pala si. Oh, ana. Ya. Oleh por kalame ase singal market sioi ana Radio Samoa. Ngai aku lang mak ibu. Apa?
Ya, Pak. Kamu sih ya lah. Ya. Ini loai sama sina. Ya, olta to market yoi anak. Ni mo mai fair. Kaya nga wala sa kupe wa mafakaw kipolo. Ya, na. Apa yo lepa sa mai mo mai lungal radio Samoa. Ya kilani New Zealand ya po fe la bala lang yo mai mo mai ya mai na baile nei mo radio Samoa le ma te nei le. Market yoi amal sabalalo. Ya, ese tila mai foi. Ya, mamai mo mai tato watu no. Ila tulanga lo ya tato market yoi a. Mai se lava. Ila tumu fa tonga la satina. Mawala marka pisi fa tawi. Ah. Ne fa ka ko ika pisi skamala. Ya, ole tomato fa tawi male koko ah. Koko Samoa man tomato fa tawi sintenela. Mai fele. Leone. Ya, ole na. Na tato se taimi foi on tato asia se tule ngau taile. Market funga le. Se mai mo mal tato atu no le tulanga o ia le market o me mata. Wala au faisua, wala au aina. Me tau lima. Ole tipi ya mai sila ba lolo mau tanu tato market funga le. El tato live na tu inati nele. Market yoi. Tato live na tu inati man market yoi ai sabalala nei. Ya wafo mai mo tato watinu o mai sila. Ya mai si tu e fia lalang. Ole tulanga lo yai ya le. Patonga la sitina. Tato te fei la esteni luma.